I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati 5 načina kako da povećate svoju zaradu na Honeygainu. Pre svega, ako se još uvijek niste pridružili Honeygainu, a želite, pridružite se putem nečijeg referral linka. To je prvi najlakši način da besplatno dobijete $5, a da još niste ni krenuli da radite. Imate moj link dole u opisu i upinovanom u komentaru, ali također možete se pridružiti i putem bilo čijeg linka. Druga metoda je da koristite više uređaja. Prvo bih instalirao Honeygain na vašem računaru, a zatim na vašem Android telefonu, ili ako imate još jedan računar ili laptop u kući, pored glavnog, možete i tako da koristite. U Srbiji se zarađuje više od telefona, makar iz mog iskustva, tako da bih uveliko sve ohrabrio da instalirate Honeygain na makar 2 uređaja u svojoj kući. Treća stavka bi bila Honeyjar. Ovo je drugo najlakše za uraditi. Sve što morate da uradite je da otvorite aplikaciju ili dashboard na računaru svaki 24 sata i da otvorite Honeyjar koji će vam se pojaviti na ekranu. Kada kliknete na njega imate priliku da dobijete bilo gdje od 1 centa do $10. Iz mog iskustva dobit ćete ili 2 centa ili 5 centa, ponekad 1 i vrlo retko 10. Četvrta stvar bi bila content delivery. Ovo je sjajno ako vaša država u kojoj boravite podržava ovu metodu. Inače možete preskočiti ovaj deo. Srbija nema ovo svojstvo, tako da ne mogu da vam pokažem nikakve statistike za nju, ali sam vidio ljude da puno zarađuju na ovome. Ako vam računar radi više od 8 sati dnevno, ja bi upalio ovo, jer možete dosta zaraditi. Ovo su sve dostupne države koje imaju ovo svojstvo upaljeno. Peta i posljednja metoda bi bila da invitujete, to je da pozovete prijatelji i porodicu preko vašeg referala, i time oni vama pomognu i vi njima. Predlažem da pozovete svoje prijatelje koji zanima totalno besplatan novac, naravno. Samo ako ostave aplikaciju da radi u pozadini, oni em što vama pomažu, em što dobijaju bonus od vas. I to bi bilo to, nadam se da ćemo pomoći oko vaše zarade sa Honeygainom. Ako imate pitanja o stvarima o kojima sam pričao u ovom videu, napišite mi dole u komentarima. Ako vam se ovaj video svidio i bio od pomoći, bio bih vam zahvalan ako bi ostavili like i ako se pretplatite na moj YouTube kanal. Pozdrav!